يا مدير. لا على المكتب اهو. انا طلبت زياده سنويه. ما حصلش يا مدير، انا ما كلم. هو الباشا عصفوره. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده انت اسرع من الواتساب، ده أنا لسه مكلمك من 5 دقايق. اللهم صل. يا مدير لا معاك، فهمت، لا فهمت. لا انا هقول لك الصراحه بقى، هقول لك الصراحه. هو كان جاي يتكلم معاه في الحوار، بيقول لي ال 200 جنيه اللي بيزودوها كل سنه هي دي زياده يعني وبتاع. اقول له ده ال 200 جنيه من الناس دي بركه. ما قالكش كده؟ يمكن انا عشان ما قلتلوش كده بقى، فهو ما حبش يجود ولا حاجه. هو انت بتاخد اضافي على العصفره دي ولا دي حاجه لوجه الله يعني، موهبه عندك مثلا ولا؟ يا مدير لا معاك، لا معاك طبعا. لا انا لسه بقول له، ده انا بقول له ده ناس محترمه اكيد مش هيزودوا 200 والكلام ده اصل احنا بقينا في 2025، واخد بالك؟ انا مرتبي دي لاقي على 2017 2018. لكن مش هتعملوها 200 جنيه دي، مش كده؟ يعني انا لسه بقول له لا يمكن يعملوها 200 جنيه دي. مش هتعملوها. الله يكرمك يا مدير. والله لا مش هحكي مع حد، مش زملاء بقى ولا حاجه. زملاء ايه؟ ده انت عصافيرك كترت. والله ده انا قاعد في عش. والله. لا ده حاجه حلوه قوي. ماشي يا مدير. بلاش 200 جنيه دي، الله يكرمك. انا قلت اكد بس. الله يكرمك، الله يكرمك يا مدير. ماشي، مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. ده انت عيل. يالا ده ايه دي؟ انا اول مره اشوف عصفوره بتشرب قهوه الصبح كده. والله دي جديده عليا دي. ايه المكتب دي يا جدعان؟ استغفر الله.